Aha, attention TV's movie akwaba ede ebaso nsem Tvgh e social media so ne mo ntene ana ede beso mo e attention TV so ebusia ene Kwaku Annan ede se bakomenu bi abeto abonten a ye na enim so no aboka ne de Japan e be kire mu kire se otutu bi ede mane vice president Muhammadu Bawumia nanso se na entesa allegedly nya Kwaku Annan e ka no already o kire mu akira e kamia koyese galamsey ya MPP amemu no e bo ho modern se wo bejai anase wonye biemu no e kamia koyese mpenifo bi no wo MPP amemu no a enso eye kulukulu bi e hyehase a owo ma galamsey no e koso na eno ho anokonya video an ko beye expose ya ne boss onabo Canada Japan ehu ya wode esake no edufio ne sem no edos papa yenko na yenko gimu enchiremu ye efemfre ono kasa ho embra Ghana mpinifo muti ho na mohwe shameful and despicable leaderships na muti o manimu we na egu ni nara egu eduane kakane ye bedi akoye num no enuane mpo no ye ntimi cultivate mu ba sebin prebiasa mu kaka sanfo e de kire Ghana for ye kokacha mu say hey and you want us to keep quiet we will tell Ghana mpinifo the truth amama o men esi apene eduane kaka ye bedi wo ye num o eduane eno da nchen a check Ghana water bodies and Ghana's forest reserves. Now, what to amosi Chinese if we have Ghana? Tvgh. Umu free him by Ghana mpenifo mu hihye mu bi. Mpenifo mu hihye mu bi. Yes. Ebrebia onu oru akufo ado nankasa president no. Ode e friend zen Galam stop ne na asefo de ba ye ko si nya o appointee minister ye oru professor hwanhwan mi refinidin professor bibi ode ne kokosha. Enko wiase no na professor nankasa onu ankasa ene ne ba jojo ene ne yire ene ne ba no mu na ati hyem bi no mu tu Ghana egudie e wo fom ukobisa o musu no Kwaku Annan yes so this are expose ne beba no there be openi bi a na kane no na mesom no o si no me ma kwa ma wo mfemba enso no gina bontin se oye den ope president edi no no oye ne kwafo wa makwan na Ghana mu behu ni na mu betini na enche wo tie on the national security minister ya o men nanso onyankopon chenye sa na wabo man no oye obo Ghana yie na mu nimu nso em se ebusiafo ensem bi epiepie be ebri kakre ne memfa nse couple of days when ya Kwaku Annan e free na 2 TV na se na medi nkan aka kire mo every way ana enne enye da sa asem no ye pese ye de anu yie bia eba no na emum ye meka kire me followers Ghana fo amwo memu ene Ghana fo amwo abrochi memu and all over the world mo do Kwaku Annan mo penasem dia ye eye mo fenti no de bia na mo boye chidom no de meka se medamu na se ewo odosronko a sa Ghana fo akire mo amugu social media no so mo amuwo radio stations ho TV stations na mo nyina no mo eyeden mo do mano atoto sansani na mo ka mo de mano atoto mu bia mo ka no me fa kwa we susu adamu nyina ase de etoso mienu no de mestre no so se mo bia so nkwa atake social media blogger bia enye dabi enye yesusuye no ensem fata no mo bia nkwa atake any social media blogger bia enye sa na yehwehwe no nti yena yenya abotoyomu na yentwen onyankopon enim de yenhwe onyankopon nebre ensem no epiepie ewo ahodo bebre ahodo na epie ni ebi ne sesi amene mo kasei sesi ya na me kasei look there is a story bia wo mo de abeto ho se Kwaku Annan attack ne boss there be wọ́n say enche de ọma yeye chi etia mi nan enche omuma enso hwa o there be o de ọma ye nyara etia me no Kwaku mi nkasa e no enche ye ma enso ho within 24 hours na asem ni pie nhwe wo media surrogates ni bi asan akodane asem na no aye ne say Kwaku Annan attack the boss and omode word bi show. But what I am to tell listeners and viewers and I say sad story now omode abeto was a Kwaku Annan attack the boss no. Rather is a story on which I have been accused to have done and insulted the vice president Alhaji Mahmoud Bawumia. Yes, I saw me come what you say. Me say that story no my say me dey attacking me boss no. It is rather that story upon which I am being accused to have done that story. I mean, insulted the vice president. I don't know. Some munya
the American one. The American natural say, sa story no, when we see me dey attack me boss no. Rather any mum, and I me boss na nkase ko gina ho. Kase sa story, and I me ye tia about me. Into then na sa story na san dan ne ho, be say no, and I ye tia me boss because obi enim say since I some by Kwaku me nkasa. These are some of the twists and turns. Into the American say, obi a ubenya sa story ni bi ahwe no. Say Kwaku Annan attack the boss of the patrol. Discard that story. It's not true. These are some of the machinations. These are some of the nyoma. But the American nan say, near the we say, so we be a me town for what time here. The Mecatro and say, and some wadrin. Mwadrin in a baby dinner. Biom, so what to champagne, and will meet you because me free net tour, or sooner no champagne to be good. Ebiom se we am town for so okwan bi so a kosoa na bo nyankopon paye se de wo hwehwede ama me no ye bone na wo hwehwede ama kosoa na bo mpaye ema onyankopon but emom paye ma me nyankopon a me som no a obomi chidom no University Foundation na asamas na mdi media esom wa attention TV eso Kwaku Annan ane kotene ne ediba University Foundation number no 0548302985 aha anam bimbesi makwa